सम्बलिन्डु हामी कुन बेला कुन कारणले गर्दा चाहिँ पर्छ भन्दाखेरि पढ्न त हामी सधैँ जुनै बेला पढे पनि राम्रो हो, तर पढ्नेको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि सम्बलिन्डु चाहिँ हामीले सोचेको जस्तै पुरा होस् अथवा हामीले काम गर्न लागेको छ अथवा एक्जाम गर्न लागेको छ, जे पनि हामी कुनै काम गर्नेको तयारीमा छ, त्यो कामलाई चाहिँ अलि राम्रो होस् अब हामीले सोचेको जसरी नै पुरा होस् भन्नेको लागि चाहिँ यो पाठ सम्बलिन्डु चाहिँ पढ्न गरिन्छ। म बिस्तारै पढ्छु, तपाईहरुले पनि सक्छ भने बिस्तारैसँग पढिदिनु होला। ए मा हो नुप छो दे वा चेनगी सिंह खम सु नंग वा था ये थूक जे जिन लाभ ये टुलको पेट मा जुंग ने जिन लाभ ते जम गुई लिंग दो जो वे दुन ला जुन जो दुन जुन छेत मेत पै थो जे चेन ओ गिन पेट मा जुंग ने ला सोल वा देव साम्पा हुन की डूब पर जिन गिस लो भन्छ। यो दुई पार्ट चाहिँ यहाँदेखि एक लाइन, यहाँदेखि दुई लाइन, यो दुई लाइन चाहिँ तपाईहरुले मनमा राख्न सक्यो भने चाहिँ यो पाठ झन् पढ्नलाई एकदमै झन् सजिलो हुन्छ। किनकि भन्दाखेरि यो दुई शब्द चाहिँ बीचबीचमा बस्ने कारणले चाहिँ तपाईहरुले मनमा छ भने एकदमै राम्रो सजिलो हुन्छ तपाईहरुलाई। ओके, ग्याल पो ठी सोङ देउ चेन मेन छेद ने छे ग्याल दुङ गुत था ला मा तोङ बर दु सुम गुन छेद मेत पर जिन गी लो बे की छे क्यों ग्याल पोई नियन ची पू ग्याल पो छे चुत क्यों वे थो जे चेन। अब माथिको अघिको दुई शब्द चाहिँ ओगेन पेटमा जुङ्गेला सोलवादे सम्बल हुन्जु डुबर जिङ्गिलो दुई शब्द चाहिँ यहाँ हाल्न पर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ ओगेन पेटमा जुङ्ने ला सोलवादे भनेको चाहिँ यो शब्द हो। अनि यहाँ सम्पा मात्रै देखेको छ। अब यहाँदेखि यो सम्पा हुँदाखेरि यहाँ चाहिँ के हाल्नु पर्ने हुन्छ, सम्पा लुन्गिस डु पर जेङ्गिस लो भनेर चाहिँ यहाँ चाहिँ यसरी हाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यो कारणले चाहिँ तपाईहरुलाई मनमा राख्यो भने चाहिँ झन् सजिलो हुन्छ पढ्न, पाठ पढ्नलाई। ओके, कुने लो नुप सिन पोइ खा नन जेत थुक जे बेद की सेम चेन योङ लाजिक मारिक लो पै सेम चेन जेन पै पल न्यम मोङ दुल कै सेम चेन थाप किस दुल से दुङ गुन छेद मेत पै थो जे चेन। अब यो शब्दभित्र ओ येन पेट मा जुङ ने ला सोल वा देव, यो शब्दभित्र सम्पा लुन्गी
ru par jin gi lo du nyen ni mai tha la thu pai che nang re gong re böt ki dön la jön ni zer char düt dang la chip te jön yar ngo che chui du su ngö su jön jo dön top chen zet pai tho je chen o gen pet ma jung ne la sol wa dep sam pa hun gi du par jin gi lo nga gei tha ma chö du ni ma la sem chen tham chet nyön mong du nga rak nyön mong jul nyok du nga rang gyut chet de day du na ke day thu je gyop de den tho ri den pe thu je chen o gen pe ma jung ne la sol wa dep sam pa lun gi du par jin gi lop hor sok ji pai mak gis tha kor ne chö kor nyen po jik la thu pai che it ni the chom met par sol wa dep o gen la sin de get kor gis kor hor sok ma pung do par the chom met o gen pet ma jung ne la sol wa dep sam pa lun gi du par jin gi lop sem chen gyu lü ji pai ne jung che mi zet du ngal net kis nyen pa na it ni the chom met par sol wa dep अब यहाँ चाहिँ met par sol wa dep भनेर चाहिँ शब्द हाल्न पर्ने हुन्छ o gen men gi la dang er met pes che zet ma yin bar chet nye par sel o gen pet ma jung ne la sol wa dep sam pa lun gi du par jin gi lop jung wa dar lang sa chut nyam pai che sem chen
ngô ghê nết kỳ nhiên pa na ít ni thế chum me par sol wa deb अब यो शब्द चाहिँ कहाँ छ भन्दाखेरि यो यहाँको ít ni thế chum me par sol wa deb अब फेरि एक शब्द फेरि मनमा राख्नलाई थप्यो त्यो पनि तपाईले मनमा राख्न सक्यो भने एकदमै सजिलो हुन्छ ओके अघि 2 भने अब त 3 परेछ ओके अब हामी कहाँ पुग्यो ओगेनमा है ओगेन खाडो नोर्लाई छोकदङ चे उल्फोङ टेकुम सेलवार थेछोमेट ओगेन पेटमा जुंनेला solwadeep samba hungi drupar jingi lo lechen drove döndu ter död na damcik zol zok met pai pa ding gis it ni te chom met par sol wa dep o gen yi tam la dang er met pai pha nor bu yi lön par the chom met o gen pet ma jung ne la sol wa dep sam pa lün gi du par jin gi lo be yul nak chöt wen sa nyok pai che kha char bu yuk chup shing lam gak na it ni the chom met par sol wa dep o gen shi dak nyen poi khor gis kor chö zet lam na den par the chom met o gen pet ma jung ne la sol wa dep sam pa lün gi du par jin gi lo tak zik dom je du dul che wa chen dok chen jik pe thang la dim pe che it ni the chom met par sol wa dep o gen pa wo ging dang sung mar che duk pe sem chen chö par the chom me o gen pet ma jung ne la sol wa dep sam pa lün gi du par jin gi lo sa chu me lung jung we bar chet ki gyu lü nyen cheng jik
Pei Du Jung Ce Yit Ni The Chom Met Par Sol Wa Deb O Gen Jung Wa Shi La Mor Che Jung Wa Rang Sar Shi War The Chom Met O Gen Pet Ma Jung Ne La Sol Wa Deb Sampa Lun Gi Du Par Jin Gi Lop Lam Sang Jik Pe Thang La Dim Pe Che Set Kher Jak Pa Chom Pes Nyen Pa Na Yit Ni The Chom Met Par Sol Wa Deb O Gen Chak Gya Shi Yi Gong Par Den Cho Ra Mi Gyut Ngam Sem Lak Par Jet O Gen Pet Ma Jung Ne La Sol Wa Deb Sampa Lun Gi Du Par Jin Gi Lop Gang Jik Shet Mai Mak Gis Tha Kor Ne Chon Cha Nyun Pes Deb Shing Nyen Pa Na Yit Ni The Chom Met Par Sol Wa Deb O Gen Dor Je Gur Dang Den Pa Is She Ma Det Ching Chon Cha Thor War Gyur O Gen Pet Ma Jung Ne La Sol Wa Deb Sampa Lun Gi Du Par Jin Gi Lop Nam Jik Ce Zet Chi We Du Jung Ce Net Chut Du Ngal Jak Pes Nyen Pa Na Yit Ni The Chom Met Par Sol Wa Deb O Gen Nang Wa Tha Ye Tul Pa Te De Wa Chen Gi Shing Du Nye Par Ke O Gen Pet Ma Jung Ne La Sol Wa Deb Sampa Lun Gi Du Par Jin Gi Lop Gyu Lu Yar Po Shik Pe Bar Do Ru Thul Nang Ning Thul Duk Ngal Nyen Pa Na Yit Ni The Chom Met Par Sol Wa Deb O Gen Du Sum Ken Pe Tho Je Yi Thul Nang Rang Sar Jol War The Chom Met O Gen Pet Ma
जुङ ने ला सोल वा देव साम पा लुन गी डु पर जिन गी लोप शेन yang le dang ken gi wang gyur te chul nang nge por shen jing duk ngal na it ni te chom met par sol wa deb o gen de chen gyal poi ngo o te duk ngal chul pa chet ne shik par je o gen pet ma jung ne la sol wa deb sam pa hun gi du par jin gi lob do duk duk ngal chen pes nyen pa dang ke par bet ki je bang duk ngal ne det gu me pe dung shuk dak po is it ni the chom met par sol wa deb o gen thuk je pho gyur met par se o gen pet ma jung ne la sol wa deb sam pa hun gis du par jin ge lo यहाँ समझ है संबलिन रूप को पाठ समाप्त भयो।